Sanibona, into engithanda ngenzondo nje ukuthi ayimenzi lutho lo zondwayo. Inzondo idla umnikazi. Umbone sezacile, umbone into zakhe engasahambi kahle ngoba uyayikhohlwa umuntu izinto zakhe, anake izinto zalo muntu amzondayo, efuna ukubona ukuthi usethandana nobani, afuna ukubona ukuthi usesebenzaphi, anake ukuthi usethenge ini, anake nje izinto eziningi ize ime impilo yakhe ingahambi kahle. Inzondo nje ihlupha ngalokho, azathi ihambisana nomona, kubi inzondo kuphela nje, ihamba nanomona phakathi, yilokho elunguza nje mawuphuma, mawungena uphenya ikhethini, mawuphuma uphenya ikhethini ngoba impilo yakhe yena qoba kasayinakile. So inzondo nje inaleyo nkinga, inaleyo technology ukuthi wena mzondo hayi akwenzeki lutho kuwe, kodwa kuzaca yena, kusokole yena, ahlalele ukuthi ahambe ekhuluma ngegama lakho kubantu, ahambe njalo mayela khona nje ukhuluma ngawe, noma ungena ekhaya uyakulunguza, noma uphuma ekhaya ukuthi uhamba nobani, ukuthi uphila nobani, anakane nawe nje ime impilo yakhe, aze ngisho segula angayiboni ukuthi useyagula ngoba unaka abanye abantu. Inzondo nje ufuna ngathi ungayiqhelisa kuwe, umona ngathi ungawuqhelisa kuwe ngoba ulimaza wena, ubona emva kwesikhathi futhi mawube nenhlanhla wabona abanye baze bayongena ekufeni impela engasabona. Inzondo nje idla umnikazi, ayimudli hlobo lo zondo, ayimlimazi lo zondayo. Inzondo idla umnikazi, uyigada inzondo. Sicela ngenza ukuthi mawuqala ukungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button le channel yethu ehamba phambili Umkhosi. Ngane zakwethu-ke lana-ke uveza iphuzu umkhwanazi, uveza iphuzu elikhulu uNkwali yenkosi ukuthi-ke lana kumuntu nomuntu makabheke okwakhe, angabheki okomunye ngoba kugcina sekonakala okwakho ngenxa yokuthi wena awuzibhekile. Mina-ke nawe ngane ukuthi bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel, siphinde sihlangane nakwenye video elandelayo. Danko.